DVC ni nangkut kanin tlai na April ni thairuk thawngpang krak chimlai Committee representing Pitang Sulato CRPH cangnak in National Unity Government to April ni thairuk a fetarin than asang National Unity Government a ramshoi tu na chu President a U Win Min rampiru anak petu a Do Aung San Suu Kyi Vice President a Dua Lasila Prime Minister a Manwin Khantan ramdang petlai nak Union Minister a Do Zimma Aung ram chung milut chuak zau fel nak le Union Minister a U Luin Kulat rampi runven nak le Union Minister a U Yemun Federal ram kongkau le Union Minister a Dr. Lian Hmung Sakhong ram chung chole nak le tangka shamthak nak le Union Minister a U Tinthun Nai ram chung bom chat nak le sarsiam nak le Union Minister a Dr. Winmit A Fimchon nak le ngandam nak le Union Minister a Dr. Zoe Su ram ki phejen 20 nak le tolrel tu Union Minister a Dr. Sasa ram chung thil chuak le kaukek thil kilven nak le Union Minister a Dr. Tu Khai chun nu minau le ngakcharun ven nak le Union Minister a no Susanna Hla Su an se Union Minister na bom tu Deputy Minister Zong Jian Pek an stang National Unity Government serving mi he Myanmar mi ni iha ngan ngai liao a hibantuk in CRPH ni athan hi ase National Unity Government kan chawhlan ti mi chatar phun zong online a mukho se chinram kul chunga Alkap daukal nak atua mi cheu kachu alkap le pelek ni tlai ding in ankol na cha a ramri le a ador mi minung thong khat le zan hi leng an chang tia ramri ke angak tu na ni an chim cheu kachu ramri a an idor e cheu kachu India le ya alan mi zong anum ramri le ya ador mi le India le ya ador mi na chunga CDM atua mi chawza rian tuan tu na zong anitel e ramchung boy nak ruanga athin phang e ador mi nulapa zong tampi an chinram kul hakha tidim falam thantlang mutupi mindat le khodangdang a alkap le pelik ni tlai mi minung somruk nak trom lo an sichang e ramchung hop in chun chin mi minung za le somsir leng tlai an sichang chun minung kul lakhat nun nak aliam chang India leya azam mi na chu India Central chawza ni achau thlang na lo na in Mizoram chawza ni ama toril nak in Mizoram ador mi chu tunvo alak na tia thawng kan thai Skyram 10 kani khopong menglei ni a khwa him nak atwa tu na le mi outline dal kap chu April ni thlei nga zan leya anikap I khwa mi minung paruk nun nak aliam kani khwa him na atwa tu na akap tu ral kap hi motor thlaili in ral kap minung zan ni leng an se e zan lei sumilam pali in zan pariat le chewtiang anikap hi ka nak huna khwa him na atwa tu minau lei minung paruk athi milaung silawin maithal kwan ni ahliam mi tampi zong an umri mi outline dal kap ni kani khwa him nak la tu minau an ka leu na a siamnam ngan mi zong an man tia RFA ni atel Myanmaram kongkawa ASEAN Laakhruak meeting tuah nak ding amun le ani afyang chang nihin Myanmaram ni aton mi buai nak kong he pe tlain ASEAN Laakhruak meeting chu online Zoom conferencing stilawin tuah tim asichang e April ni kulleneli Indonesia Jakarta khopi a tuah aselai hi meeting a ASEAN chungtel ramvial te italding ase e Myanmaram uknak la tu ral kap lutlai Senior General mi outline zong akai veding ase hi meeting a Senior General mi outline akai te lai le kai te lai lo ti mi chu valei chungram khel ngia thlai tu na ni ilung lut ngai in ngial asi tia BBC ni atel DVC thawngpang ngaitu hindi lak chunga lunglom nak tampi kan ngei